सोनापुर ग्राम पंचायत 𝗔𝗣𝗨 ब्लॉक की मोनबुंग विलेज दा लेरिबा manipur state rural livelihood mission MSRLF 𝗔𝗣𝗨 district na ngaklau piriba self help group taret ki mihut executive member ani na mihut oiduna mioi tara marina pullaga semliba apunba nupi loop village level federation BLF sinapurna GP gi oina ahumlak suba 𝗔𝗣𝗨 block ki oina 12 suba oina ngasi 3.0 gender based violence campaign pangthokre palan nasida BLF ki OBEC member singna gender plates tawba rangoli yekpana oikhi ngasi gi gender plate wasak lauminabagi chirol pathokibana sonapur GP gi community facilitator CF 𝗦𝗘𝗠𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗩𝗟𝗔𝗚 oikhi हिंसा मुथनबा मालेमगी नुमित असिदा एखोइना वासकचरी मदुदी हिंसागी मायोक्ता वांगांगनबा अमसुंग येंगिबा मिओय अमा ओइरबदी एखोइना मतेंग पांगनबा अमदी उतनबा वासकली हिंसा मायोक्ता अवेयरनेस खंदोकपा एखोइना मानबा पुरकनबा वासक लौरी ऐगी ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯦꯟꯗꯔꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯂꯤ सोनापुर ग्राम पंचायत 𝗔𝗣𝗨 ब्लॉक की मोनबुंग विलेज दा लेरिबा manipur state rural livelihood mission MSRLF 𝗔𝗣𝗨 district na ngaklau piriba self help group taret ki mihut executive member ani na mihut oiduna mioi tara marina pullaga semliba apunba nupi loop village level federation BLF sinapurna GP gi oina ahumlak suba 𝗔𝗣𝗨 block ki oina 12 suba oina ngasi 3.0 gender based violence campaign pangthokre palan nasida BLF ki OBEC member singna gender plates tawba rangoli yekpana oikhi ngasi gi gender plate wasak lauminabagi chirol pathokibana sonapur GP gi community facilitator CF 𝗦𝗘𝗠💛💛 na oikhi हिंसा मुथनबा मालेमगी नुमित असिदा एखोइना वासकचरी मदुदी हिंसागी मायोक्ता वांगांगनबा अमसुंग येंगिबा मिओय अमा ओइरबदी एखोइना मतेंग पांगनबा अमदी उतनबा वासकली हिंसा मायोक्ता अवेयरनेस खंदोकपा एखोइना मानबा पुरकनबा वासक लौरी ऐगी ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯦꯟꯗꯔꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯂꯤ